هر باشه وانا عزیز ام درس خوی صحبت هیچ دوام دکن به لوری را آنا هری داوی گوکان قسک مگو مجبورا گوکان گو مگو دوی بیجه تو نیتوا تا شامخ اسکو تو نیتوا تا شامخ اما در باسی امرا اردن دبن امرا کرم گل Bonjour, salut, Bonjour. ça va bien? Ça va et toi? Je vais bien et toi? Oui, moi aussi, bien. Je m'appelle Emra, Enchantée. enchanté. Et toi? Parce que je suis Euh, pas... Désolé. je t'entends pas très bien. Ah, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Laurie. Ah, Laurie, enchanté Laurie. Désolé, je suis pas parce que j'ai mon portable, c'est fini charge. Pas de problème, je t'entends mieux là. Ok, ok. Tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, je fais des études. Et toi, tu fais quoi? Je travaille dans l'ascenseur. D'accord. Comme ça. Maintenant, à cause de la virus, Oui, je reste chez moi. d'accord. Ouais, ok. Est-ce que tu écoutes de la musique? Ah oui, j'écoute. Qu'est-ce Oui, que tu écoutes? j'écoute musique, le kurde. Après, un peu français pour comprendre bien français. J'écoute musique de français. Je connais Zaz. et Pon. Mhm. J'aime bien acoustique musique de français. Ouais, C'est comme ça. ouais. C'est bien, c'est bien. Et toi? Moi, j'écoute de tout aussi. De la musique française, de la musique kurde, de la musique anglaise. Tu connais chanteur de kurde? Quelqu'un? Je connais Rushan, Philippe Sek. Tu connais? Ah, c'est bien. Il y a très très bien un chanteur de kurde. Il Ouais, s'appelle Aynur Dogan. ouais. Ah, tu peux écouter après. Ah oui, bah j'écouterai, ouais. Comment est-ce que ça s'écrit? A, Ouais. est-ce que ça s'écrit A, Y, Hmm, N, hmm, U, hmm. R. Ok, c'est noté. Merci. Merci à toi. Tu peux me demander quelque chose là, un peu, je sais pas bien parce que Ouais, alors qu'est-ce que je pourrais te demander? Tu es à Paris là? normalement j'habite à Paris, Paris 15e. Ouais. Maintenant, je vis, mon frère, il dit moi, je suis seul. Il est un peu élevé. D'accord, Aujourd'hui, je vais chez lui. d'accord. Et il fait beau aujourd'hui? Oui, c'est très beau. Il fait beau? Maintenant, je suis à Vernon. Tu connais Vernon? Vernon? Oui, Non. Vernon, Giverny, c'est à Normandie. Normandie, cool, cool. Oui, Ok. Donc tu es à l'océan ou tu es dans les terres? j'ai pas compris. Tu peux répéter? Est-ce que tu es à l'océan? Alors ça c'est un peu loin. Océan ah بحر بحر ما أظن دريا أوقيانوس. Tu as trouvé Tunisie بحري يا سر أبي Non, c'est très dingue, Laurie, tu sais. امرا دنگ تا خوش نای نظام چما دنگ تا خوش نای هرنگی بکه چکا آها چتره دنگ تا خوش ندهد آنا تج لوریه بپرسه جرا بیجه گاوا کت پچیک بوی تا رومانا دخوند جرا بیجه Laurie, Oui. quand tu étais petit,
tu as lu de romans? Oui, quand j'étais petite, j'ai lu Harry Potter, comme tout le monde. Ah, Harry Potter? Ouais. Et toi, tu lisais quoi quand tu étais petit? Ah, quand j'étais petit, j'ai lu pas de romans, désolé. Hmm, Mais maintenant, je lis parfois. d'accord. Tu aimes lire? Ouais, j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire des romans. C'est bien. Euh, Est-ce que il faisait beau hier? دنگ نایه امرا ok ok Amra on n'entend plus Amra. Ah ouais. Ok, de toute façon, c'était 5 minutes, c'était presque parti. جماعة تشتيكم معكم مثلا قبل كنت بتشوف بوي تاع رومانا دخوانت دبرت مثلا امرا خطا كي قلت شو بوي خطا تبي له Tu lisais? Bravo, bravo. Quand tu étais petite, tu lisais des romans. Amra, tu go, Amra, go, t'as lu. Go, t'as خوند. Non, Amra, t'as خوند. Quand كنت petit, t'as خوند. Tu lisais. وتشتكي تجي انا قلت il dit moi يعني او جمرات بيجا اما شو بيجا Il me dit. il me dit عينا il me dit او جمرات بيجا اوكي خير باشه امرا ساعت تخوش اگر نه يعني او تخوش بود صحبت تخوش بود سپاس. آه. اینترنت نه که بچه را ببرین ناموسه. از ما نه خوش تش بنای پروبلم تنه انا ام در باسی اوی بن بریتان دنگ متیته بریتان دنگ بریتان نایمه وصابه برا فسی کرم که فسی تقصه نکره بونه سو نعم مستر. کرم که فسی بله من ابو متنه هلا. نه يعني اگر تو نکار مثلا تو نشی بیجی ادکارم ترا بیجم که تو کاری جرا ترجمه کی چه مشکلی نینه والله شي من تشتون بيجم بشتون جازي کرم که تبس از سيرك. تمام نبي ما وصلوا لي جه بپرسه بیجا ببورینه نوی تا چیه Salut. Salut. Excuse-moi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Laurie. Et toi, Ah, comment tu t'appelles? Je m'appelle Fessi. Ok, enchantée. Enchanté, Laurie. Laurie, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. À 30 ans? Ouais. 30 ans. Oui. Je suis professeur Tu es professeur de quoi? à sport. Sport. Ah, bien. Mais, Alors, tu aimes le sport? Est-ce que tu aimes le sport? je ne comprends pas. Est-ce que tu aimes le sport? Ah oui, j'aime du sport. J'ai fait du sport tous les jours. Hmm? Ah oui, on a sous stress depuis un mois. Ouais. Euh, oui, bon. Mais avant, tu faisais du sport. Oui, je fais du sport. Hmm. Et avant le virus, tu faisais du sport. Ah non, avant, je travaillais, juste une maçon. Hmm? Ah oui.
D'accord. Et est-ce que tu écoutes de la musique? Ah oui, j'écoute de musique, kurde musique. J'aime, euh, j'aime Ahmad Kaya, Ouais. Tarotu, Juan Hajo. Je connais pas. پر باشه فسی از دو پرساش ترا بیجم تو جرا ترجمه کی جرا بیجه تو به انگلیزی زانی Tu parles anglais? Je parle pas très bien anglais, mais avant, je parlais anglais mieux. Oui. La même question, on repose la question, Laurie. Et est-ce que toi, tu parles anglais? Tu parles anglais? Non, je parle pas anglais. D'accord. Tu parles kurde? Oui, je parle kurde et turc, D'accord. français. D'accord. Ok. فسی پرسیارا دودیا جرا بیجه گلو نها سر تدیشی Maintenant, est-ce que tu as la tête? Est-ce que j'ai la télé? Non. فسی مچد گو Tu as? tu as باشه mal mal Ah, oui. Tu as mal la tête? La Si tête. j'ai mal à la tête, non, j'ai pas mal à la tête. Tu as mal à la tête, toi? Non, non, j'ai mal la tête. J'ai mal pas la tête. J'ai mal, au j'ai mal cœur. Tamam. Ver باشه. Alors, on a posé cette question pour toi, en fait. Si tu avais mal à la tête, tu vois. D'accord. Un peu. Ok. Ok. ساعت اول خوش فسی باشه نخرابه باشه نخرابه هندك تش طبي قبك اد بيجن هيك هم كلاجان يدبن ديريكت ناي بيراوه لي قبك متشكي برسي بينا فره وقت اخو بس تنو تمال على تت خلاص سريت ديشي ايشات هات سريت باشه جماعة إيجاب الدورة نظام الشيخ من دنكتي شيخ من شیخ پیش پرده شیخ پیش پرده کمال بریتان بریتان کمی درکه و جار دومره بلکه دنگ وره به چاقی اوکی Ömer Dorot'a tu کرن که Salut Laurie, Salut. comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va, merci. Ça va? Oui, ça va, c'est pas mal. Oui. Tu es bien là? Tu es chez toi? Oui, j'ai chez moi et c'est comme tout le monde, c'est depuis un mois que j'ai la maison. Et D'accord. comment tu vas, ton confinement? Tu fais quoi? Bah moi mon confinement ça va. Je suis chez ma mère. Avant j'étais à Paris et je lis et je travaille mon mémoire. Et toi qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est depuis 2 jours que j'ai commencé yoga. Ah Cardio. cool. Ouais. Et j'ai fait manger et regarde séries, films. Tout. Ok. Tu fais le yoga avec internet? Avec Oui, des avec vidéos? sur YouTube.
Ah, sur YouTube. Ok. D'accord. Et c'est où chez ta mère? Alors, chez ma mère, c'est en Haute-Savoie. C'est à côté dans le lac. Ok. C'est c'est à Paris, c'est l'autre ville. Non, c'est une autre ville. C'est loin. Et Et tu toi, dis tu es quoi? à Paris même? Non, Tu es à Paris ou à côté? je suis à Juvisy, mais c'est pas loin. Ouais. Ok. D'accord. Et tu dis je lis, Si je lis, tu lis quoi? là, je lis des livres sur la diaspora. Et toi, tu lis? Oui, je lis, j'ai lu français, mais c'est Jacques Plomb, c'est roman. Des romans? Oui. Oui, c'est des romans, mais c'est un peu, j'ai acheté un livre difficile pour comprendre. Il s'appelle comment? C'est Jacques London, est-ce que tu connais Jacques London? Non. C'est écrivain américain, euh, vraiment, j'ai oublié les noms. C'est difficile pour. Ok, d'accord. Bah, je connais pas. Je connais باشه pas le nom. ساعتات خوش عمر بجی Merci. باش بو صحبتت خوش و تو ایدی براحتی قصه دکی Belle. انا Et Lorraine, كيم au revoir. on te remercie je crois Bah, Laurie merci à vous. Pas de souci. نظام انا دنگ متي بریتان هره دنگ سکه بریتان میکروفون اینک نیسکی دوی خواه که دنگ تخوش نهی انا چهاته آنا چطره هر باشه تمام ام تنها بینن مرقه دل توشی حوال شیخی تجی خوده پشت رسمه کی راستم تمام باشه بریتان کرم کن لی پرسی هم ترکی من جبروی از پرسیدتش نپرسیم اما خاصی بزنم از پرسیم خواه هر کس بساد کن تمام salut Laurie Salut. je m'appelle Beritan Enchantée. enchantée tout va bien Je vais bien. Et toi, tu vas bien? je vais bien merci Qu'est-ce que tu fais? rien بيجا فرنسي هندبن بریتان بيجا فرنسي هندبن تمام je apprends français Oui. un petit peu français. D'accord. Et est-ce que tu parles kurde? Oui, d'accord. Oui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je lis Oui. et hier, j'ai fait du sport. Ah, super. Et est-ce que tu travailles? Je travaille. Oui. Coronavirus, maintenant, je travaille pas. D'accord. Tu travaillais avant et maintenant tu travailles pas. Ah oui. Oui. Tout le monde a fait ça. Est-ce que tu travailles? Alors, moi, je travaille pas, je fais des études. Ah, et tu travailles sur quoi? Je travaille, je fais de l'anthropologie. Ah, super. Ah, tu connais l'anthropologie? Oui, oui. D'accord. Anthropologie. Ouais. Ah oui. Je suis ingénieur. Ouais. Tu es ingénieur dans quoi? Répète.
Tu es ingénieur, mais tu fais quoi? Mécatronique. D'accord, ok. D'accord, Cool. oui. Et Et où est-ce que tu habites? j'habite à Paris. J'habitais avant à Paris et maintenant j'habite en Haute-Savoie. Ah, je comprends. Et toi, tu habites à Paris? Ah oui, à Paris. J'habite à Paris. D'accord. Tu habites où à Paris? Oui, j'habite à Paris. Et Où à tu... Paris? Où à Paris? Que dans Ah, le lycée? ah, Arnaudville. D'accord. Ah oui. Et Ok. avant, tu habitais où? Et Arnaudville nerede mi diyor? Non, non. Avi dersa tu hin nebouyi. Déjà avant tu habitais où? Yani bere malatal kudari bu. Bere Ah, kudari bu. Beri, Hmm. j'habite à Kurdistan. Ah, Tu tu es BG. habitais... Voilà. Bravo, tu habitais au Kurdistan. Tu es BG, j'habitais au Kurdistan. Tu es qui les aides qui beritan. J'habitais à Kurdistan. Voilà. Yani D'accord. مالا من الكردستان بس ساعات تا خوش بریتان پر باشه بنه تو اول جرا حوالا تو تی درسامه تا او کرد 12 درسات دید پر باشه تنه تشتکی جمعت د تلفظ بریتان ده پروبلمه که هیه کی به حسیا اسب حسی کرم که بیجه چیه؟ تنی از بیجم کسکو گوت نگو کسکو آها براو وکی ده مفهم نکر گوچه اول؟ حسن که دوباره بیجه خیره خون ji Fransî ve ke çenîne ke heye yani gerek tu bêjî kesko te got kesko اوا یک بله. بریتان یا دو دیاجی تگو جاپل تگو جاپل جو ماپل او پ دزمان فرانسی ده تنه حرفا پی دزمان فرانسی ده تنه حرفا پی هیه این مینا پار پیرار زانی این مینا دنگ پار پیرار جو ماپل توی بیجی نکو جو ماپل Ahmet tu خوابینا نبو کجا میشه Tamam, فهم کردم. تمام تکرار که بیجه جو ماپل Je m'appelle. نه نبو نبو. je m'appelle بیجه پ تمام درس باش گذاری که امثال و مثلا گلکی ساکن يعني دوا فيديو ده تدیتیه دقت هذا هتاني درس 12 ده قضاء كرن ده دمكي اسلام نقارن درخم نه دیدی تو مالش خورا بیجه پار پیرار پرچ پوز زانی اف دنگی هانا نکو پر پور نوسا ضعف پهنه یا دفران دو کلماجی ده تو یه یاد دیا بیجی je m'appelle نکو je m'appelle Je m'appelle. هم جيجا انا نقارن يا صافي يمكن اوكي تمام. انا شيخ پیش پرده ما ایدی ام دفش شیخ جی بردن امیدی جی ناپرسن چیمکی اول دنگ خود ناکه demek ki neb dest mêjin em dîsa nikarim xwe bigînin Da bêje dibêjim var. qurbana Xwedê bim ewa dedî mucizekî ça çêbû mucizekî şêxê min kerem ke Nava geç geçi bu. jê bepirse Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien et toi? Merci, ça va. Je m'appelle comment tu t'appelles? Je m'appelle Laurie. Enchanté. Enchantée. Tu fais quoi? Là, je suis chez ma mère. Et toi, tu fais quoi? J'apprends de la français. Tu apprends le français. Oui, oui. Ok.
Oui. Et J'écoute, je regarde toi. Ouais. Ok. Et est-ce que tu regardes des films? Je regarde film français. Ouais. J'aime regarder film le français. Oui. D'accord. Et est-ce que tu fais la cuisine? Je ne comprends pas. Est-ce que tu fais à manger? Oui, je mange. Oui, je mange. Tu manges, ok. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Je fais quoi? Nie, ما دخوز بگو تا اول فرات تو چه دخوازی جمع بپرسی چه بیجم الو Allô? Oui, oui. Non, le verbe, dingue, Laurie, en fait, il veut dire pose-moi des questions, s'il te plaît. Ok, d'accord. Est-ce que tu travailles? Je ne travaille pas, je cherche un emploi. Tu cherches un travail? Un travail, oui. D'accord. Et Travaille pas. D'accord. Et tu habites où? J'habite à Bobigny. Tu habites à Bobigny. Tu aimes Bobigny? Oui, j'aime un peu. Un peu. Ok. Et tu aimes Paris? Oui, j'aime beaucoup Paris. J'aime. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Paris. Ça a été خوش. تمام ادبیجم کمال تشتکی داوی فرصت داوی جرا بیجه تو کینگ بیجه تلفنات هیا کوگو هیا تجرا بیجه کینگ و تو تلفن بخابتینی تلفن بکارتینی از وین کارم بیجم تنه بیجه وصابه بیجه تلفنات هیا Tu as un téléphone? Oui, j'ai un téléphone. Et toi, tu as un téléphone? Oui, j'ai un téléphone. تاگو چه بپرسم برای تا چه وقت دیگه چه وقتی؟ Non, جگره کمال جگره بگو تا depuis quand کنگی ویه tu utilises ton téléphone یعنی تو تلفن خود بکارتینی اویا درس همه بری بود یعنی همه دو سه درس بری بود درس دنی بود سرور نخواه اوکی جمعت ساعت آوای خوش درس همه خلاص بو امی 15 دقیقه نابره بدن صحبت خلاص بو امی 20 درس خود دوام بکن 15 دقیقه شده باشه Laurie, merci beaucoup. On a fini la session. Merci à vous. Merci. Merci. Bon courage. Hein. Bon courage, bon courage.